Thank you boss ก็จะนั่งเราลองรุ่นเลยก็จะ welcome back to the channel วันนี้ให้ TVS เกส TVS กันออกมาชวนอินให้ launch program อันนี้launch program กันทันทีไม่อามาจุก็ขัดต่อเท่าว่าให้ทุกคนขัดต่อตาวิดีโอกันเสียงโฟตัวฟูเชียงแต่นั่นหันเคคู่ห้องเวลนี่ชวนอินเองไงให้เองก็ทิ้งเองตีโปสวยปอมไม่เท่งก็ทิ้งtest video ปอมต่อท่อมาเซ็งก็ทิ้งให้ทิ้งlaunch program ชันให้อมอินทิเมทให้มารอจู่ให้ officially launch อะไรนี่เราวางในโซลาเย็นจู่วางจนให้ launch program เสียอะไรนี่จู่ให้แต่เฮียนี่อะไรสิให้ subscribe กับเรานี่เราไม่กินอาหารก่อนมึงมาใช้ทลากคุยตัวอันตมาเป็นเซลล์ทานลาคุยสับให้ทานลาคุยแม่กันนี่ชวนให้วันเต้นหากับรีวิวต่อทุกฮันเนี่ยมันที่ OBD จูรันเนี่ยให้หน่วยขัดเละ3 กว่าอันนี้ชวนให้ตะกันลอนชี RTR 164V เนี่ยให้หน่วยขัดเละสิงรุกเละ3นี่เลยจะเรียดเละสำเร็จเละประคัดบอสซี่ก็ subscriber แล้วบอสงอะไรสิฟูเจียงเทีย thank you bos stiker stiker kan yang yes terang abai ka ms stiker lo juang le mana ka hotop juang jaga stiker ka om lo lanin mo alo bel juang stiker kan yang hei kan yang thank you bos izai don lo mi sai lo chi và bel halang các bài khui yang anh này bài khui yang khác rồi hay Aaron tel thì anh nuông cái tiktok này anh nghe boss mi anh ấy tỉ rẻ rẻ phải tiền môi không mấy chú cái đầu tiên cái là riêng anh phải môi cái gì bác cả thì mấy là tùy lắm chứ không anh nghe anh cô là mà thế bộ hay à còn muốn viết lắm mà thì mấy là bắt chế thì về đi sao chú chỉ là cái sợi anh đâu tắc tắc khá này thì càng à cho nên phải cái này mà nó chú cái mình khoan đây để vào là thổ là tổng quy lâu thấy lâu hơn được gì đó chú bằng cho nên khá này lâuถ้าทอปุยนางคันอัปวดโปอาชาไม่โลดอันที่นั่นจูก็สวยตัวกันลิงโลดอันที่กันลูตาติดตั้งอันที่กันตัวนั้นตั้มเบลจูลิงโลดมาเต้นตาข้างหัวกันล้านเต้มองอันที่ข้างนี้ที่นั่นหัวนั้นจังอินสมัยเองเราแต่กันพูดชาวข้างอันที่พวกข้างนี้ที่กับเป็นอะไรวะไม่เหรอข้างนี้อาชาอัปเจฮีเนี่ยกันสวยโฟตัวรออัปเจเงี้ยที่จูถึงกล้าจนเราลัดชาเบอร์อันนี้ที่อะไรสันproof นี่จู่วางส่วนอินเราโดนง่ายข้างไอ้ตัวนี้กับวิดีโอเตเราเอ็นโฟว่ามิโซรัมบอร์ดาร์กันเฮลที่เวลแต่ก็ลองก็มีบอสจิบไว้มัน thank you Francis ที่เอ็งเราวันนี้สตันไรเดอร์เนี่ยพายซิร์ชวกงั้นเนี่ยส่วนนี้อันนี้เฮียนอัปเจเฮียช่วยนะสักขบแม่อาศัยเชียงเบริงกันริงอ่ะมิโซเตจิงอ่ะส่วนตัวจู่วางส่วนนี้เอ็งเฮมีบีกับฮีเองอัดชัดบิ๊กนั่นตัวอังเตค่ะหันโจทย์ล็อกเตียงจวนกระโจมมาสักดูเบอร์จู USD รอนบังตาให้ฮี USD ฮีสังขัดเล็กินอีอัตโตเจ้านี่จูให้มีโมเดลดังไหนเห็นจูเองฟังเงี้ย USD ฮีวอสอัดชัดนะคะมีหันสวยฟีสักเตะ USD กันมันที่จวนตัวน่ะtelescopic focus เห็น USD จูเกมินอัสมูดจอกกติเกมาจวนโมกับมันโตชินาโปอัสมูดจอกตาจวนรีบาวน์สปอยชาอัชจอกอินก็เสียให้กงเชียละกันแต่พออัสโซหินนวมก็ติดไหมดีเทลแล้วจอกก็สวยเทียมบิ๊กจอกเราตามาเซ่ USD จูอัสโซหินนวมจอกชิมก็ experience ตัวจวนโน่จวนนี่อันนี้เลยนี่จริงๆอีสวยให้มีright mode ค่ะมีโน้ตสักล็อกเองเนี่ย right mode ที่rain หนาวมา urban หนาวมาจวน sport mode ผมตา rain เลย urban อาเฮียน
power hi tlemin a electronic system an yang kari ka sathiam chelo o issue vel kha mapping khan ta rain le arbana khan rpm hi 9000 vel che hi ref theta chuan sport kan da che hian power hi aron pun belta rpm hi 11000 vel hi ron kai thei chu company neng tinge kha anon ti chu ka se chuang lo ma se sport mode kan da chuan full power ang khana chuak ani deuh ber ma se rain le arbana chuan full power a chuak lo apache b6 how big obd2 ho hi mo ani le enga tinge stand nan hian apache hi than big ker bike danga tam eng ne nia bike dang pok apang fowa pache hi chu a engine hi tlo em mo ka man to china chon hei company dang Yamaha KTM Bajaj te ka mangnual to ka lo chuai shep to ta ni ma se apache ka man china hian a company dang ka va soi chen ni loin a tlo big khat i chuaya angam big chu i ka man chan pakhat apache boka ka lu le na chan thina ni mo chu i sai sare me fa hi alo vok mo la ka kan sot le lokanga ka tha ti bing na reu kha neng ka sia i a timing chain lampang kha niam boss me han shil fiar le lokte apache that big na chu a kem chain kan tia timing chain a engine chung le noi in thun zom tu hi bike dang zong zong a hian a lian bi ka chu a pick up that na ni ta ni timing chain le engine krenga in throi khan timing chain te a chuan a fan thina tin delay om thina hemia chuan alen ema wang khanin delay om lo ta direct in valve kha in hong pop pop ta chuan in bike dang zong zong a hian pick up ati thabi ka chu timing chain lian anon mana wang khan bike dang zong zong aya pick up a that big na le ato ka that big na te advantage om na big ani chumo chu apache hi enga tinge pick up a that em kan ti thin na chana chu ING na that mai piala ma timing chain lian an mana wang khan direct in a valve kha a in hong rang big bike dang zong zong a in chu ani deuh mai chon USD A160 hian anon mangta USD hi anin steering damper kan vuah thina khatiang vuangai lo tur khanin hei USD hianin nasa tak main khamia kharon reduce ta telescopica handlebar kan in sek nok thin kha hei hiana reduce a titlem USD ringot po hi soi fe thamom telescopic le USD ringot po hi a chanchin soi thamom bucha pui share tu ro mani no subscription don ye ani hi mechanic turul tuk kam rider kam off-roader kam vlogger aturul to kani chuanin thil pakhat kan notice le chu a exhaust hi boss a exhaust hi adang deuh ro ke hi ka thu vunga ro exhaust hi a toy zo ka bike dang zong zong a hianin RTR ho Apache ho TVS shim hi ari hi anal na chana chu hemi ari big ringot tinal tur bi khian asan pa in an mani hian in engineer an nei ta silencer hemi a khoi tu bi ka hin nei ta chuan chon RTR ho ri re renga hi ari a thuma a ringa ma se mi puita na beng seng lawa ronin te po traffic te pon anan man thut thina han te thina a sound kha a thling thin lo ni chu TVS ho special na ni ta exhaust sound mo mmc ring mmc ma se mi puita na beng seng mi si lawa hi exhaust sound a hen min on chop chua saka chu an dang lam na pok pakhatani TVS dang lam na chu khai the doctor atangin thil tam tak kan riat chen pha thank you boss kan lom lu to ke chuanin chuan tuna hen hei ama ka review to tho scooter 110 kha ke hi a technical hi ka shalo ve lu to ka sar em fate hen an shezok ma ke chu zinmi kha kania la deu ka zina kamong hi seka chu ni deu mai kamong hi sek ve chu wang chuanin kha sar em fa hianin enge khami atar boang deu aom tro kha hemi a bi khian 110 ni ma se ator ka kha 125 nen than in am chia kha enge mi han soi fia sakse pot peng lok meang ani poi vlog tho na ma se an pot peng lok meng e kha ni soi fia sakte se ta hianin tarbo kan timaya tarbo ang deuh kha ni maya amo ta hi aronom ve ta chu hemi hi kan han start ta ti hian khumi mo ta khu a in on hal mai lo ta nga ve de wangai thina
chu 110cc hi duangin kong chowa a chak tok lowe kan ti thina wang khanin chumi sheran chon anni hianin hemi mo ta hian lon data o ta hianin SC sakharon in on thin ta taina in ready tem ka hrelowa 63 ala in ready lo ta hi start luma kan an ti khanin exciter zoite kan pam khan chonin aron in on thin lo ta exciter tia kan an flip pop khanin a in on ngal ta kong chowa tlan chaw khan exciter tia kan ti deuh pop khanin 110 ani na kharon da boin ni khami power khanin engine power kharon puita assist assist kha assist kan ti ta assistant ani me chemo an hu kal ve tu kha ron puita ni kong chowa khan ti hian ala ready chelo nga ve de wangai thina om zia chuan 110 ani wang khan kan lo ye deuh thita 110 ani wang khan kong chowa ye lo tur ka power kha heta hian assist ready in ti ta hei zoite tia kan her chuanin ain on lo ta ma se tia khu tia kan flip pop khanin kong chowa khana pick up ron puita chu chuanin 110 ani na kharon da bauta 110 kan sin na kha aron ti bauta 110 than na chu petrol a helova chuan kan sit na ber khatuna hian hei hianin anon ti dang lam ta ka wang khanin 110 ani wang hian mu sit om lo two wheeler taxi ata ne ro chuan 125 nge yang anga ya wang khanin hei chu dan lo 125 kha two wheeler taxi a chuan nge yang ai ni ta ma se 125 van nei her kha angai lo assist hi a in ready a that chuan kong chowa khanin 125 ang tho khanin hei hi a function ta a tor po khain ang tho a to ka po khain ang tho a chu wan chuan kong chowa khanin asip om don chung reng lo ni kan khal chinanga video ko ron siam do na nakina sarlo sapon na siam to thawa kai pon ka ron siam le ka siam ai chuan a siam hi ka ring jok ma tho kai ma ta chuan detail de lekin kan ron tianga kong chowa te kan tlana nga kan halin phur chinanga 110cc a asit omem a leita ka ngem ti te kha kan enanga suspension le thil dang asit jong a hi chu Jupiter nen kha na in an deuh thuak awangin suspension a hi a hreom don lowa asit noi po zau tha kha nga khan chuan an soiwak tu rom lo khami an ron da 110 kan sit na che an ron da kha a tha em ani chuan wigo kha mizoram a chuan in 110 a chun top ania khami ai khan atok te bhp te aron sang feka petrol e zong e ro chu hei hian tlemin so he dewa mi chak chuan he thi nang deuh hawa chuan chu adang lam na ani deuh maya wigo ai khan chuan in hi chu khi ta om thầy sir thank you so much cái bộ cái lò mày các khởi về pop rừng ta cả phim hốc mấy ale thank you ale hey cho cái này đó niệm là lunch sar nó cầu chứ thì thấp mấy cho nên thiếu cái này ngã hey Francis here thì stunt riding làm bằng khá bể nó sắc hộp mày pumal som photography video kha in lo en chuan in kha omreni hei heta poema oma omreni nen khan an tivel ni kha mi video kha in lo mu chuan ani hianin ama choi te zirtir theya ke po ma choi te thiam te kanga ya kha tiang zong zong a khanin min la zirtir don ni mela kan han ti venga kan te po video kan da sem chong khang in thiam du ni chuan abiak thei ti kha ka soi de anh chỉ có sẽ đem nó luôn. Hey, bong sa hiền in alo order ra cái mà vang in atitat me. Bị làm sa đùa mà bị làm sa cái bị giấu là wa. Bong sa cái này à. Anh chọn không? Hey, are sabay ka hiền. Em sa sticker lo om le. Me. Koi khop mai. Hey, ka sticker ra bel lo ni. Boss ya. Mà tiếng nghe va bay bal về. Không nghe cả là. Design nó về lá đúng không? Phải. Hey, sila mà mong khóc mày sil sập đủ tay nằm cho nên sil thấy răng này khó. Hay. Đây xong rồi. Hey po, Francis Aston Rider. Mà rồi tiệm nó cũng早晚飛落嚟，更加暗，前數往望。